Kaya lang haperdi kisan yang kitre wagi waya atrok ki wakit ya kimar ki karkhana penmi khandau bilat waga sorkar jalla ne da manjur ki wo ye dawa ya ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association MC Toda. Kat kami wuong sembut menteri rangba wapai la ya kacnat transport usnga bhalang dahar idor yang ikhandau bilat ye iwo kudor hadin wada manjur wo su kende tengka chiton ci kilometer da ongo wa hagayalang da yakala mahajrong ini irai wo embiang ia penbaj haperdi ki karkhana penmi khandau bilat wa ki senyong ki waya atrong nai benta idor khna wam kata ya ki pajba usnga bhalang dahar da ongo le wa hagayalang da manjur le wo ukit chispa ar phau tali ki keri yang kitre jalla chisngi de wa penku naga phra phau trok chisngi hagi por wada dem hei wada penti bule na do men step ke sngi daw wo kit no chispa agari ya kitre chnong wasa ar phau trok daw penbot hagi khajak sngi hei to on wa idawa wo su ijo ka bai kit la dalai chabar ka jalla usnga bhalang da ongo wa hadin wada yasalok wa kachnat ain wa kanthum wa advocate general da chem wa ka sarkar jalla mye ka wo rai ya ka bai kit la dalai chabar ka jalla hawakali hajrong icha kem we cha pangat kendon ki lengut ki waya khmat ka MC Toda usnga bahalang dahar da ongo ka ni ka kam hap ko hapo ka chnat kam po yung we daw ya chemo wo sumbut menteri rangba wa pai ye ini ikam ini khot meng tu meeting hakabade bar kismen plan bar kini ka association ni continue ye ketu ka subject barang sa akdo first meeting ma tu first meeting kini ki three association ki demand ka extra kota na ka prapo so dispa arpo temene after a bad thread of discussion ngila baik bagi la ya munjur na ka prapo saka dispa arpo dan cispa telikit sedang nadu lasai tu kota dan nadu cispa arpo pun sedang nadu situ jong udi sembar tu kata ka agenda pending one is solved nata perkipan ni ka dor jong ka bakal giru yak interstate mucha asam tengila hadu bagi demand po tu ejidon lang ang bayagan ni parla pun say yes or no I have to examine properly as per provisions dan nata ni hadu ka por khalaitrik dah next day on the 14 ngasen ga obviously the legal opinion from the law department and menin mensingal ayo legal opinion dot meninggal apa nasional ki bah haka bayada hibar ka interstate rate ngimla man fix ya ka dor jong bai kali ta haka bayada hibar ka dor par within the state of Meghalaya ngila pemai kuma pemai mensuai kendai ka per metikton per kilometer ketula ya gari ta how yes katu galong kador meni kami ya simpos pa mana tu simen pan kembagani kador kala he pelat kan kata ini ndai subasuk tadondok katukan ni representation sangari kondom stakeholder dilas so many of them around more than 1890 bah kalau people queue ya ka ba kali jong ba kismen kan queue dogs men kan hidup ba jong taya kata dong di kan kismen plan kan request itu ga susan balai miem nami penhiar kandir kana menginam mia palat makan kata ya dong kismen ro taya keturu ngilai so ni timat kilai pembeh param kini discuss pat kini negotiate against tam param ki pat berkismen mereka transporter anu lesai sedang negotiate jo kin lak murah pok patong ka dor bagi ada bagi menjol lah jadi yang boleh ditang kata ya kalau ada kilit bi itu ka fendai kan nom kata syai kan kata mana pisau karit ka dor bisa art ka kilometer ka kuda ya handai kan kata minimum takala ban ku saka maybe between 5 rupees to 15 rupees per bag that we don't know properly to ya kata ru kila pasang wisimen itu gi association kilong tolah kata ko miru ngila man so men discuss bang ni perkata kan ko itu kinang they are on the job of negotiation against bi adel dengan bi ajumud ye ki bakinda sim kata kador ba kanam kata apa di ba ni mangi ai ba tak badai gi la ni ta bakat bala him de men kata ba kata run sepek ba anong kuno no mga tu pagka kadai bat ka home department di man kila 6 ka appointment ba home minister that sounds so agi appointment he will take a final call on me